Okwetombwita ko kweyongera kw'emihondano y'omu maka bibiro mu rukiiko rw'ebyo kwerinda orushutamire aha mbuga nkuru z'egombora ya Bari kandi orwitabirwe mu chairpersons b'ebyaro omuhozi wa RDC polisi n'abandi namunonga twashangana na ekintu kyabo obunanka n'obutamanko bw'omu maka nayo ni security kwayo hati nyonka nyenko mukazi kuyana abade kanse kintu cya gatanu nyotimbyama abakazi cyane bambanye musya batirwe oshanga umuntu bamutema abo kwantu kimangu erigenda abakazi nabo bimukize okutera abashija kandi ntukimangu n'abakazi nibita abashija mbweni tujangu iwe mushija otaferoko iwe mukazi we otaferoko yicirira offices zitari zimwe na zimwe abantu bagira ngo okubagane banje aha nicyo kisingere yo kwitanisa abashwerine abo kugira ngo tubarukwikirizana abakazi kufa hata abakazi amaza kufa mukamukwikwi aha buko bahati abashija bineta gite umukazi ko kumuremesa ukuguze kibanje cyo wamuremesa ukore cyaro kwenda atacyo kurataho najya togo wandemesa ikamwite abashije nabone bajyana batuntuzi bw'abakazi babo mu maka hariho muri umune wanje arigire kwatara muzeyi yo muhoro yamushabe cyo banje unka yakwatanisa no mukade nabandi ba munyanyaza nabandi bafungana muzeyi yahika kutina uko banati no mukazi we yashare cyo banje Perez Kaberebere umukuru w'intebe ya Kashatabwo Gombo Regi hajimurire cyabaki yamani okusayininga handagano z'amataka hatariho mukazo no mushije umushije yanaguze ikibanja ayikiriza no mukazo umutere umukono ne rasapu yawe ubwo ibyo kusayininga ngurwe yakweza percent please abandi umutunga advantage abakazi kuba kugenda bazo mu makagawo bagira gutetegeza nabe atwa muri bisaguze ikibanja amuturubunye aha wa TV West Susan Chelsea